Арабът. Майко мила, гледай какво става, брато. Гледай откъде минаваме. Ти отли си тук, че откачим, брато. Ти сериозен ли си, бе, брат? Направо минаваме през Мармалада, брато. Мале. Карамба, брато. Брато, е туй карамба, брато. Майко мила. Мама мия, брат ми, ти сериозен ли си? Брато, ти лупи си, погледни къде минавам, ей! Че откачим тука, брато. Ой, транкило, амиго. Gracias. Батко, че откачим тука, разбираш ли, брато? Hola, ¿cómo estamos, amigo? Aquí muy caramba, amigo. Una grandiosa caramba. Muy loco. Y esta noche más tarde más loco, ¿eh? Sí. Es una grandiosa caramba. Muchísimas gracias, amigo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bate, ти от ли си? Ти тук ти поудаем, брато. Бате, гледай къде че минем са. Ти от ли си, брато? Тук направо е лудни се, брате. Направо е карамба. Погледни какво става, брато. Ти лудни си как живеят тия хора, брате. Направо ти поудаем. Ay, Dios mío, caramba, bro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Aluminio. Metales. Ay, Dios mío, caramba. Bate fae. La libra. A 200, la libra. Porque mucho sucio, amigo. Tú, sí, mucho sucio trabajo. Caramba. Basura. Ay, Dios mío. Todo limpio para metales. Aquí. Ay, conmigo, ay, Dios mío, para tú, para tu familia, para todo. Mira, todo. Regálale. Mía madre. Ese en vivo cuesta dinero. Va a buscar jubilaciones altas, ¿sabes cuánto? Y tú, todos dominicanos, ¿eh? Y el gobierno no, nada para tú, para... ¿Dominicano? Hey, muchas gracias, amigos. Una fotografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tecnología. Погледни какво става, брато, ти утре си, че поудем, брате, гледай какво правят тия хора, брате. ¿Cuántos años tienes? 20, 26, 30. Значи те са между 20 и 30 години. Muchísimas gracias. Estoy tiktoker y youtuber, solo pasado, porque ese es muy loco, amigo, ese es muy caramba, amigo. Yo soy Boris. Búscame de internet. Tengo tiktoker. Colombia, estoy Colombia. Estoy búlgaro. Sí. A few moments later. Evo ti jebate za 100. Šunka i kaškaval. 25 sandviča u turba ima. Ja. 100 sandviča sa отиваме и караме у Вила Консуело. Ски за какво става въпрос, брато? Сигурно ще трябва да вземем едно такси. Те как са ги навързали. Долу, горе, това е. Тархета. Бай, gracias. Чай сега видим това, аз не му знам точно адреса къде е. Не е готово. Barrio Consuelo, zona industrial, amigo. Sí, vamos. Ok.
Es un grande carambaia. C'è una marina al bar e tu che vai. Exactamente. Bate tegi nema bе, brato. Acá. Sí, para acá. Ese es un calle para metales. Ah, eso es lo que tú buscas. Exacto. Para libros, para motores, para metales, para aluminio. Ah, aquí bueno. Aquí bueno. Aquí, este calle. Ok. Aquí tranquilo. Muchas gracias. Bate urnica pocho. Ok, aquí perfecto, amigo. Muchas gracias. Esperamos. Sí, habla, patrón. Patrón. Hey, ¿Cómo estamos? acá, América. Ah, bate sandwich con tu que tengo comida. Venga, tráigala. Tranquilo. ¿Dónde es la patrón? La patrón. Oye, jefe, ¿cómo estamos? Aquí mismo. Opa. Bate, espera. Bate, tu че мармалат в момента, да знаеш, само това ще ти кажа. Просто съм взел и очила и... Esperamos. Este refrigerador bueno, Ah, ya. Tranquilo. Vale 50 personas. 50 personas. Sí. Y la próxima 50 más. Pero tranquilo, porque yo solo, 50 personas primero y la próxima otra vez 50 personas, Bate por mi costado. Este para mi auditorio, Hola. De aquí, de Villacón. Porque aquí mucha gente es trabajo muy difícil, y muy calor. Bate faneo, domo tu que devi jodionik que debe. Güey, los que están allá adentro. Para que él vaya dando. Ok. Vayan ellos. Un momento. Pónganse aquí atrás. Ponle mi costa a tu cabrón, tú que chutkachino. Hola señora, ¿cómo estamos? Uno por persona. Mira mi hermano. 50 personas y la próxima 50 más. De nada, mi amor. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, señor, ¿cómo estamos? You remember me last time, Haciendo la ¿Qué tal, obra. amigo? ¿Qué costado? Dame una. Sí. De nada, amigo. Uno para persona, de nada, amigo. La bendición. ¿Qué costaba? Tu tiempo de cabrón. Muchacho bueno que es. Vale, amigo. Pase dos, una para mí, para mi primo. Güey, ¿qué es lo que te estás regalando ahí? Pásame primo ahí. Pásame otro. Allá, yo no toco. Güey, yo no toco. Estamos activos. Esperamos, tranquilo. Vale. Ok. No. No. Sí. Bata marmata nema sina ideja za kakva marma stava просто. We got something, one boy. Oi. What's up, my friend? How are you? What's up? Everything good? Yeah, man, I promised you to come last week, That's but I good. couldn't do it. Good for you, man. Yeah, so I came little late. ¿No eres colombiano? Otro? No. ¿Tú no eres Uno para colombiano? persona. Él no es colombiano, guau. ¿Tú comidilla? Sí? Ya. Dame esa más gente. Patrón, Dame más gente. Bring 25 people, bro. ¿De qué país tú eres? Крани ме ги бате и това е положението. Комарче, мерси, капо ди тути. Обещах им, че ще дойдем и дойдех, бате. Къде какво става тук? Манджата стана от всекъде, брат. Good morning. Do you speak English? Yes, I speak English too. You speak English too? Yes, sir. How do you speak English and why do you live here? Talk to me. United States. You live in the United States? I live in English. Where about? In Brooklyn, New York. Oh, in Brooklyn, New York? Yes. Uno per persona. Is it Uno long? per persona, amigo. One for the people. One per person. Para mi esposo. Bring your esposo. ¿Dónde tu esposo? Okay. Come, yeah.
Te eches por acá, cabrón. ¿Ese es tu esposo? No. De la puerta, Ok. Hvala, amigo. Те, че се побъркат, бот. Искате ли да гледате напред? Гледай какво става. Само искам да видя за каква марма става въпрос. Оба, примо. Bulgaria. But I live in the United States too. Hola, primo. ¿Cómo estamos? De nada, amigo. I just left like 2 years ago. De nada, amigo. You have moto, eh? Temos moto. Moto bueno. Y el mío. Una para persona, amigo. No, porque este es de él, este es el mío. No me he dado. ¿Tu hijo? Sí. Disfrútame, hombre. ¿Cómo te llamas? Milton. Nicton? Mirton. Dominicano, ¿eh? Caramba, estoy búlgaro. Y mi auditores de Bulgaria también. Lele, male. Pues están a toneo. 25 more people. 25 más personas, amigo. Обаче са възпитани, брато. Казваш им, аки басура, е? Uno. De nada, amigo. Primo. ¿Cómo estamos, bro? Perdido, ¿qué pasa? Solo pasado, preparado poco comida para usted, para tus amigos. Hola para tu mamá. Vale. Gracias, mi amor. Виж, намерих си веднага и маса. Направо си намерих и маса веднага. Храниме ги бедните хора. Те бачкат като кучета, не ми се обикаля един по един да ги гона, затова ще ги чакам тук и отдолу те. Има още 50-60 сандвичи останали. Sí, una para persona. Sí. Disfruta, mi amor. Una, ¿eh? Yo le puedo llevar uno a mi tío, ¿qué pedí? Para... No, no para Bring mí. them over. No es para mí, no es para mí. Es para mi tío que está allí. Para mi Uno. tío. Bring it over. Bring it over. No, no es para mí, es un solo para mi tío. Para tu tío. ¿Dónde tu tío? Ok. Vale. Ok, 50 más personas. 50 заминаха, бат. 50 сандвича заминаха. Още 50 човека. Мале, колко бокуци има тук. Полуден, брато, от бокуци. ¿Qué tal, mi amor? Bien, bien. ¿Y usted? Uno. Primo, ¿cómo estamos? Vale. Bate как излизат. You're welcome, man. Ме стат recording. Стат recording. Ciao, Mario. ¿Cómo estamos, primo? ¿Qué tal, amigo? Bata, te je sram da dolazi, ti si... Hola. ¿Qué tal, chica? Disfruta. Eso es para darlo todo. Eso es Mano. para darlo todo. No todo. Una... Bata, naše, гледай къде спи. Ще загрее телефона, трябва ми чедър. Мале, 300. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Ali. Here you go, my man. Here you go, my buddy. ¿Es la primo? Sí. Y del que no puede caminar. Para... Gracias.
Tá bom? Como te llamas? Iván. Ese nombre búlgaro, amigo. Sí. Here you go. Thank you. Welcome to the hood. Welcome to the hood. Христос воскресе. Така ще я караме. Умова лева ми стъпи краковата. Що уния костюмираните ми изгониха. Estoy hambre? Sí. ¿Cómo te llamas? Moreno. De nada, amigo. Una para persona, amigo. Todos sereni вече два пъти на опашките. Primo, ¿cómo estamos? ¿Dónde más arriba, más personas? Ajá, hay tres allá, tres gente. Bring them over. Es que están trabajando y no pueden venir. Опа, ето тук имат двама. Ya voy para allá con la señora ahí. ¿Dónde es la señora? Ahí no se nos puede parar así. Míralo ya con la gorrita Oye, azul. señor, ¿cómo estamos? Míralo ya con la gorrita azul, míralo ya. ¿Cuánto más? Allá hay tres allá. ¿Tres más? Sí. Oye, primo. ¿Tres más? Sí. Total es 4. Pero no es solo para usted, no solo para usted. No, para mí no. Ok. Телефона загрее. ¿Qué más, primo? Disfruta, hombre. ¿Cómo te llamas? You speak English too, huh? Ah, how did you speak English? How did you learn? You live in the United States too? Абе, то такситовата. Измами ме. Еме, те стар рекорден. Батко, останаха 26 сандвича. Доста са срамежливи тия хора. Hola, amigo, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Ortiz. Señor Ortiz. Лудницата, бате, няма край. Иначе не е да няма мазни фили, виж това хубава хубава. Къде съм се заврел? Сега почваме да обикаляме ухуда. Ще стоиме тук цял ден. Цял ден ще стоиме тук. Хапват. Piches colavoto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy hambre? Vale, amigo. 25 сандвичи останах. Всичките ядат. То, сеньор. Бенде aquí, amigo. Две момичета идват. Uno y uno. Disfruta. На патрона му дадохме. Кой още идва? Hola, patrón. You welcome. No me grabes. Ok, disfrútame. Един е казал да не го снимам. Не, че очилата не снимат, ама какво направим? Идва още един. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estamos? No, uno. Uno para persona. Mamá, para mi mamá. ¿Dónde tu mamá? Ok. Ok. E aí, Tora? Good. Tudo bom, man? Tá bom, man? What's up, man? What's up, man? No grave, eh? Grábelo. Nije, vika ne me snimi, vika drugi snima. Evo si направим една снимка. Бенде aquí. Това му е интересно на човек. ¿Cómo te llamas? Esa es mi auditoria de Bulgaria. Sí, saluda. Hola, Bulgaria. Лудницата, всичко яде. Всичко клоп, останаха 22 сандвича некъде. Останаха 22 сандвича некъде. Заминаха за 0 време. Бате, в Бразилия ги нахраних по-бързо, отколкото тук. Бразилия за 8 минути 100 човека, 100 сандвича заминаха и беха изядени. Освен да вървим, аз друго не виждам какво мога да правим. Да загреха цайстите. Ще трябва да се скрия на сценка некъде. Но? Те да не си мислят, че ги продавам тия сандвичи, бе, брат.
Напълно не мирише тук. Не, със сигурност в Бразилия миришеше определено повече. ¿Qué tal, primo? ¿Qué tal, primo? Disfruta, amigo. Ah, ok. Disfruta, hombre. Oye, señora. Disfruta. De nada. Who? Can I go inside? How many people? ¿Cuántas personas? Dos. Bring them over here. Bring them over here, no? They don't want to come? ¿Otro? No, otro, solo uno, amigo. Uno para persona. Ok, vale. ¿Otro? ¿Otro? Come on, man. Estoy hambre, Vale. Ще му дам на малки още един сандвич. Иска два, вика, той поне е честен, вика, дай ми още едно, вика, че съм гладен. Проблема знаеш какъв е? Ако се сипат всичките за още един, няма да има. Оля, амиго. Не му останаха 10 сандвича. Останаха 10 сандвича, бе. What's up, man? Идва един дядо. Primo. ¿Para ella? ¿Para ella? Sí. Hola, ella. ¿Cómo estamos? Primo. Señora, ¿y para usted? De nada. ¿Y para usted? No? ¿Para usted, sí? Nema te останаха няколко сандвича вече. Nema и 15 минути. Бистрото не. 5 сандвичи останаха, братан. Алеле. Дай ходим по пътя, ще ги раздадем. Чериме кой не е ял. Блъсках този чук. То не е ял. Primo, uno. Primo, uno. ¿No? Grabo. Ok. A mi hermano que te lograr. ¿Dónde tu mamá? Uno. Tengo dos. Disfruta. Hala. Uno y uno más. Disfruta, amigos. Свършиха, бе. Манджата свърши, брато. ¿Cuánta gente hay adentro? ¿Cómo? ¿Cuánta gente hay? Айде да се разходим. Некой не е удобно да ги снимаш. Сега ще пием една бира някъде тук хубаво. Ще си намерим едно место и ще ги гледаме. Ще ги гледаме какво правят, бе. 100 човека. Primo. Mano. ¿Cómo estamos, señor? ¿Todo bien? Всичките са ни вече приятели. Стал, амиго. Ok, campeón. Всичките са ни приятели вече. Виждаш и по-лесно да направиш приятел, отколко враг. Hey, my friend. I have a camera, okay? Tengo camera, okay? Искат, няма проблеми камера. What's up? What's up, my man? What's up, Everything is cool, everything is cool. República Dominicana. República Dominicana. ¿Cómo estamos, amigo? My friend, mucho hungry tenemos hungry. Todo finish, amigo. Why didn't you come? Finish. Todo. No, mija. Próxima, amigo. Tenemos hungry. No más comida. Todo finito. Next time, yeah. I was Don't sitting worry, over there. don't I was worry. waiting for you, but it's okay, man. Next time. Yeah, money. No What are you guys money. I'm money, Any pa. money. I'm money. No money, man. For people. No money. Todo virtual. Money. Money virtual, amigo. Cuenta Popular. Es que por ahí va. Popular, reserva. Tell me, what are you guys doing over here? What is this about? Estamos picando, picando los motores.
los motores, sacarle, mire, el cobre, oro rosado, eso. Ah, el cobre. Oro rojo. ¿Estás seguro no es met? Por libra lo Ah, compra. met. Cobre. Venga, ven, Libra. venga, Ой, venga, disfruta. Enfócaselo para que lo vea. Събират мед, брато. Искаш да видиш какво правят? Venga, Cobre. venga, enfócale. Mira. Oro rojo. Cobre. Oro rojo. ¿Cuál cobre? Cobre, Que oro lo traigan rojo. dos. Mira, enfoca Oro aquí rojo. también, mira. ¿Y cuánto dinero un kilogramo ese? Que llamen ahí para Que llamen Ah, metalería. Metalería. para que llamen, sepan en los precios, que llamen ahí. Ok. Todo eso nevera, aire viejo. ¿Ese es tu negocio? Ajá, Sí. nevera, negocio, todos los motores. Aire viejo, Todo, motores, todo. Comprar todo metales. todo. Alumino, que se cobro. Bronce, Bronce, todo. La batería, Ey, ey, ey. latón, Tú sabes. tarjeta. Ah, Tony Pomni. Dale un paneo para que tire, miren, mi gente, tírenos a ese número para que se ¿Cuánto contate. dinero para un kilogramo de alumino? Contate un kilogramo de aluminio le tenemos para ustedes 100 pesos. 100 pesos. Por un kilogramo de aluminio. Y para este, Por un kilogramo de cobre le tenemos 500 pesos. 500 pesos. Ese es más caro. Sí, My friend, mira Nachi esa me dé mira posca. esa Voy a negra. sacarle, my friend. Hola, ¿cómo estás? Una negra, con sao. ¿Tu esposa? No, yo te la consigo a ti. No, es okay. Family. Tengo una esposa. Un cuerno al año no hace daño. Ah, posible próximo, amigo. Ahora no, ahora estoy ocupado para una dominicana loca. Es una negra. Mi país, Bulgaria. Dale. Bulgaria. Okay, I go for a walk and then I come back, drink one beer over here. One drink. One beer. Ah, Una cerveza. allá, mira, donde está el tinaco negro. ¿Más arriba? ¿Me mandate a comprar, ven? Okay. ¿A mandarte a comprar? No, it's okay. I walk. Me trae una. I go walk. Estoy caminando. Tranquilo, gracias, amigo. Yeah, I'll be here. Yeah, I'll be here. Yeah, I'll come back. Come on, here. Come on, here. ¿Cómo estamos, primo? Come on, come on. ¿Cómo estamos, primo? Right. I got it. Primos, gracias. Дали не е лудница тук? Тук е 35 градуса. Китал, прямо. Всичко тук са работилници, брато, и всичко се чука метали. Ей, тая вчера ми оправи ръката, бе, човек. 45 минути масаж и по едно време влезна една колумбийка в масажното студио. И аз скочих от масата и викам, абе, подвели, бе, О. Пиле, бот. Пилето па навън. Кома става, прямо? Тук мирише, няма така на пил. Hola. Ah, un guapo. Qué bueno. Buenos días. Bien. Caminando, ¿eh? Gracias. Той чингета има тук. Некои не искат да ги снимат и затова държа камерата по-към мен. А, то това е районното тук. Те половината гето вече ни познават, брато, повярвай ми. Тук има една бира, че се вземе тук една бира. Cervecita aquí, ¿eh? Hola. Само искам да видиш къде влизаме, бре. Тук вечерно време не е много оферта да влизаш. Тук си е мега дроп сърма, брата. Сере... Pequeña, amigo. Light, presidente. Presidente, sí, pequeña, tengo grande, medio litro. Sí, dame medio litro. Леща с мармала, брато. Esa discoteca aquí, ¿eh? No, esa es light, tengo normal. Duro. Duro. Ще ми е интересно колко че струва бирата тук. Това вчера ми взе 350 кванто. 200. До 100. 50% отстъпка, брато.
Долу е 350, тук е 200. До centro. ¿Quiere bajo? No, gracias. Estoy tranquilo aquí, poquito, ¿eh? Gracias, amigo. Saludos. Ese pool, Black Billardino. Aquí discoteca más tarde, Más tarde, ahorita. Más tarde, Ой, диджей, има и пул за диджейва. Че вие некъде един стол да седне. Аре, Joe, where's the right? Gracias. Se vaya. Нахранихме 100 човека, доволно. Отиваме да обикаляме.